Suluhisho la finishing nyumba yako ni Eric, kama unavyoona mpendwa mteja wetu. Katika hii hatua ya kwenye project yetu ya decoration ya plaster, kama unavyozidi kuona tulipofikia ni huku. Kazi smooth kabisa, iliyonyoka kabisa, ya viwango vya kimataifa. Kwenye kona kama unavyoona hizo cutting box zimenyoka kabisa namna hiyo. Katika madirisha lakini vile vile unaona michilizi yetu inajieleza kabisa, imenyoka kabisa namna hiyo. Suluhisho la finishing nyumba yako ni Eric. Usisite kututafuta katika nambari yetu ya simu 0657 20 49 49, lakini pia hivyo hivyo katika peji zetu za kijamii tunapatikana kwa majina ya Eric. Eric Ezra, Instagram, YouTube, TikTok. Namna hiyo. Wateja wetu tuwape nini ili mtu amini? Sasa basi mwaka 2027 tutakuwa tukipewa kazi kama hivi, tunatoa na gunia moja la mchele kwa mteja wetu. Pengine ndio mtatuamini. Tutakuwa tunatoa na gunia moja la mchele.